Palilulska pijaca. Nalazi se u samom centru Beograda. Ona je zatvorena već nekoliko godina i kažu da je jedna od najmodernijih pijaca kako u Srbiji, tako i, što se kaže, i u inostranstvu. Jedna je od, može se reći, non stop puna ljudi, odnosno gužve, što se nalazi u centru grada gde su okolo, naravno, sve grade, veliki broj ljudi živi. Ima parking svoj, tako da ukoliko dođete rano ujutru i prodajete, možete lako naći mesto, međutim postoje, kao što vidite, i malo gužve. Što se tiče same ponude, u ovom trenutku nešto ne bismo previše pričali o njoj, standardna je priča kao i na svim ostalim pijacama, od mlečnih proizvoda, od zelene pijace. Cene su, može se reći, malo skuplje nego na obroncima Beograda ili unutrašnjosti, ali svakako svi oni ljudi koji žive ovde u centru rado je posećuju i kažu da su zadovoljni kako sa njom, tako i sa svim ostalim prodavcima.